Yeko Asante Achim Central na okopimu ehwa endi samanyoko no chema enoma bi wo hwa aban e de bo no nsamrane se waye na so makofom akoye hwehwemu de beto dwa ene se nye no kwese aban aye sa no ma no eno so monsemle Nsemtwerefo nhie mu a ekoso ewa Asante Achim Central baton pesua so na NDC Communication Officer Kofi Seidu editu dwa se empuntunwuma wodo bi aga na aban edibetu dwa ewo performance track anim se waye ewo abaton pesua no so no enye sa na wono mu hunu no kyerese ebinu wono mu a wo kyerese waye awie kura na nso komansi ne mu a unhunu ba bia isunsum mpo ewo iti anya boko no se ye wo hanom na MPP for oma issue omo tracker on the 10th of April 2024 say oma yempuntujuma ewo Ghana fa ha nyina na ye Asante Achim Central na ye wo enti ya say ye bebo awura tracker nim na ya hwe enwuma omo so oma ye no Asante Achim Central hanom na minua no ye bowura mo no omo so oma ye 25 projects ewo Asante Achim Central ha na project no ebi na me ba bebo so omo so Asante Achim Central post office awa hanom no omo provided office no with equipment omo di omo djuma ya ntie se sasem na no pre se wo Shim NDC amanyoko na chitafo bi ni adom kase twetwe sankomo yi entro na MPP4 edi akire Asante Achim Central ne Ghana manyina oje to maka nyina ba kokre ni ho a omaye no Asante Achim Central se nyina behwa wo hwa bana no so a sheda kotutwa ko picture ye ma amansan na hu se de omoka no enye nkore nim se nyame ya adom a 2024 election dey Nyankopon be pega ne nsa na akoka amafo bi a omo MPP akira koma omo ato aba ama NDC party